아, 예, 안녕하세요. сайн байцгаана уу? 우리 옆에 계신 분들과 우리 사랑합니다라고 인사하도록 하겠습니다. За хажууд сууж байгаа хүмүүстэйгээ хайртай шүү гэд мэдлээ. 예, 사랑합니다. Хайртай шүү. 그래요. 손도 잡아주세요. Гарыг нь ч гэсэн атгаж өгөөрэй. 예. 아, 예. 오늘 말씀의 제목이 이제 서로 사랑하라입니다. За өнөөдрийн үгийн маань сэдв бие биенээ хайрлах тун байгаа. 예, 그래서 오늘 말씀과 교제를 통해서 우리가 더욱 서로 사랑하는 모습으로 나아갔으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр үг нөхөрлөөрөө дамжуулаад илүү бие биенийгээ хайрлцгаагаасай гэж хүсэж байна. 예, 기도하겠습니다. Залбирая. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр болоод нэгүслэр бэлгам дүүрэн бурхан аав минь талархаж байна. 저희들 구원해 주시고 또 은혜 위에 은혜로 지금까지 인도하여 주심에 감사를 드립니다. Бид бүгдийг аварч өгөөд нэгүслийн дээрх нэгүслэрээ өдөө хүртэл удирдан өгж байгаа талархаж байна. 주님의 그 사랑 가운데 또 오늘도 말씀 앞에 나왔습니다. Эзэн таны хайрын дотор өнөөдөр мөн үгэн дотроо ирсэн байна. 저희들 너무나 연약하지만 주님의 사랑의 손길로 이 자리에 나왔습니다. Бид бүхэн үнэхээр сул доороо хідээж эзэн таны хайрын мотрын хүчээр энэ газар ирсэн мэлээ. 주의 말씀으로 각 사람에게 필요한 교훈으로 채워 주시옵소서. Эзэн та үгээрээ хүн нэг тус бүрд хэрэгтэй сургамжаа айлдаарай. 대학부 전도 집회가 이제 2주 앞으로 다가왔습니다. Оюутны маань библийн семинар болоход 2-7 хоног хүрэхгүй хугацаа үлдсэн байна. 서로 사랑함으로 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Би бинийгээ хайрласнаар илүү олон сүнснүүд аврагдаж чадхаар та тусалж өгнө. 오늘 모든 모임의 시종을 주 성령께만 의지합니다. Өнөөдрийн нөхөрлийн бүхий л цагийг эзэн ариун сүнс танд даатгаж байна. 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг өхөл хүртэл хайрлсан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 성경 요한복음 13장을 찾겠습니다. Библийн Иохан 13-аас харъя. 요한복음 13장 Иохан 13 34절 35절 말씀입니다. 34 35 дугаар ишлэл байна. 예, 함께 읽도록 하겠습니다. Хамтдаа уншаа. Би 새 биенээ 계명을 хайрлах тун 너희에게 би та 주노니 нарыг 서로 яаж 사랑하라. хайрласны адил 내가 та нар 너희를 мөн би 사랑한 биенээ 것 хайрлах 같이 тун гэсэн 너희도 шин 서로 тушаалыг 사랑하라. би та нарт өгч 너희가 байна. 서로 사랑하면 Би биендээ 내가 хайртай 모든 байваас 사람이 та нарыг миний шав 제자인 гэдгийг 줄 үүгээр чин 알리라. бүгд мэдэх болно гэлээ. 예, 오늘 말씀 제목은 서로 사랑하라입니다. За өнөөдрийн үгийн маань сэдв би биенээ хайрлах тун байна. 우리 이 말씀은 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀입니다. За энэ үг маань бид бүхний маш сайн мэдэх үг байгаа. 예, 이제 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전날 하신 말씀입니다. Есүс эзэн загалмаа дээр цовдлогдсон нас орохынхаа өмнөх шүн айлцсан үг байна. 예, 보면 사람은 죽기 전에 가장 중요한 말을 남기잖아요. Тэгээ харах юм бол хүн нас орохынхаа өөд болохынхаа өмнө хамгийн чухал захиас үгөө үлдээдэг штэ тийм ээ. 가장 하고 싶었던 말을 남기잖아요. Хамгийн хэлхийг хүссэн үгээ хэлж үлдээдэг. 예수님께서 돌아가시기 직전에 가장 하고 싶었던 말을 지금 우리에게 하고 있습니다. Тэгэхээр Есүс эзэн ч гэсэн нас орохынхаа өмнө бид бүхэнд хэлхийг хүссэн хамгийн чухал захиас үгээ хэлж байгаа. 예수님이 돌아가시기 전에 가장 중요한 말을 지금 우리에게 하고 있습니다. Тэгэхээр Есүс эзэн нас орохынхаа өмнө хамгийн чухал үгээ бид бүхэнд үлдээж байна. 우리 주님께서 가장 중요하고 또 가장 하고 싶었던 말씀 서로 사랑하라였습니다. Тэгэхээр бидний эзний маань хамгийн чухал тооцсон хамгийн хэлхийг хүссэн үг нь би биенээ хайрлах тун байсан байна. 그냥 사랑하라가 아니고요. Зүгээр хайрлах тун биш. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар би биенээ хайрлах тун. 그렇게 서로 사랑할 때 이제 주변의 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Тиймээс та нар би биенээ хайрлах үед эргэн тойрны хүмүүс та нарыг миний шавнар гэдгийг мэдэх болно гэж байна. 다시 말해서 우리가 서로 사랑할 때 전도가 된다 이렇게 말하는 Тэгэхээр 거죠. өөрөөр хэлбэл бид бүхэн бие биенээ хайрлах үед сайн мэдээд харагдана гэсэн үг бахан тийм ээ. 우리가 서로 사랑하는 모습을 통해서 주변에 있는 친구들이
이 친구들 정말 예수님 제자 맞구나 이렇게 한다는 거잖아요. Тэгэхээр бид нар бие биенээ хайрлаж байх үед эргэн тойронд байгаа найз нөхөд маань энэ хүмүүс Есүсийн шавнар юм байна гэдгийг мэднэ гэсэн үг ахын тийм үү? 근데 이 말씀 하시면서요. За тэгэхээр энэ үгийг айлдангаа 34절에 34 дээр 새 계명을 너희에게 주노니 이렇게 말씀하셨습니다. шин тушаалыг би та нарт өгч байна гэсэн мэ. 이제 서로 사랑하라라는 것은 명령인 거잖아요. Тэгэхээр бие биенээ хайрлах тун гэж байгаа маань тушаал байна тийм үү? 구원받은 우리 모두에게 예수님께서는 명령으로 서로 사랑해야 될 것을 말씀하셨습니다. Тэгэхээр аврагдсан бидүүгдэд хандан Есүс эзэн бие биенээ хайрлах тун гэж айлцсан байна. 십자가에 못 박히시기 전날 제자들에게 가장 하고 싶었던 말씀이었습니다. Загалмаа дээр цовлогдохынхоо өмнө шавнартаа хамгийн ихээр хэлхийг хүссэн үг нэ. 그러니까 우리는 새로운 계명을 받은 사람들입니다. Тэгэхээр бид бүхэн шин тушаалыг хүлээн авсан хүмүүс ээ. 주님이 우리를 사랑한 것 같이 우리도 서로 사랑해야 된다는 것을 계명으로 받았습니다. Тэгэхээр эзэн биднийг хэрхэн хайрлсны адил бид бүхэн бие биенээ хайрлах ёстой гэсэн тушаалыг авсан байна. 사랑해도 되고 안 해도 되는 문제가 아니라 명령입니다. хайрлсан ч болох, хайрлахгүй байсан ч болох биш. Энэ бол тушаал байна. 무조건 사랑해야 됩니다. шууд хайрлах ёстой. 근데 여기 말씀 다시 보시면요. Тэгэхээр энэ үгэн дээрээсээ дахин харуулсан 서로라는 단어가 있죠. би биенээ гэж гарч байгаа биз? 여러분 사랑은 서로 하는 것이 완전한 사랑입니다. Хүмүүсээ хайр гэдэг маань бие биенээ харилцан хайрлаж ээж бүрэн төгс хайр болж байгаа. 제가 상담하면서 가장 많이 받는 질문이 있어요. За би зөвлөгөө өгөнгөө ингээ хамгийн их над дээр ирдэг асуулт байна. 하나님은 사람이 죄 지을 것을 알면서 왜 만드셨습니까? Бурхан хүнийг гим хийн гэдгийг мэдсээрэж яагаад бүтээсэн бэ? 그거 많이 물어보거든요. Ингээ ингэж их асуудаг. 그럼 항상 저는 이렇게 이야기해요. За тэгээ би байнга ингэж одоо хэлж өгдөг. 당신은 진정한 사랑을 뭐라고 생각하십니까? Та жинхэнэ төгс хайрыг юу гэж боддог вэ? 서로 사랑하는 게 진정한 사랑 아닙니까? Яг бие биенээ хайрлаж байж л жинхэнэ хайр биш үү? 한쪽에서만 사랑하는 짝사랑은 진정한 사랑이 아니잖아요. Зөвхөн нэг талаа нь хайрлаад байгаа тэр үнчин хайр бол жинхэнэ хайр биш шүү дээ, тийм ээ? 그러니까 하나님도 서로 사랑을 주고받기 위해 사람을 자유의지를 주고 창조했습니다. Тэгэхээр бурхан ч гэсэн харилцан хайрлалцахын тулд хүнд чөлөөд ирэх сонголтыг өгсөн. 그래서 사람의 선택으로 하나님을 사랑할 수도 있고 사랑하지 않을 수도 있습니다. Хүн өөрийнхөө сонголтоор бурханыг хайрлаж болно, мөн хайрлахгүй ч гэж болох нь. 그게 이제 선악과 시험이었잖아요. Тэр нь сайн мөг мэдүүч модны одоо сорилт байсан шүү дээ, жимсний тийм ээ. 지금 예수님께서는 서로 사랑해야 될 것을 말씀하고 있습니다. Тэр Есүс эзэн дээр би биенээ хайрлах ёстой гэдгийг хэлж байна. 한쪽에서만 일방적으로 사랑하는 모습은 온전한 사랑은 아닙니다. Тэр зөвхөн нэг талаасаа л ингээ хайрлаад байгаа дүр төрх маань бүрэн төгс жинхэнэ хайрын биелэл биш байна. 자, 그래서 우리가 서로 사랑하는 것을 통해서 너희가 내 제자인 줄 알리라. Та нар бие биенээ хайрлаж байгаагаар чинь дамжуулан миний шавнар гэдгийг мэдэх болно гэж байна. 우리 과에서 우리 학교에서 예수님의 제자를 알아본다라는 거예요. Тэгэхээр миний тэр сурж байгаа салбараас миний сургуулаас биднийг Есүсийн шавнар гэдгийг маань мэднэ гэсэн үг байна. 우리가 서로 사랑하는 모습을 보고 이 사람들이 정말 예수님의 제자구나라는 것을 알게 됩니다. Бидний бие биенээ хайрлаж байгаа дүр төрхийг хараад энэ хүмүүс Есүсийн шавнар юм байна гэдгийг мэдхэн. 더 쉽게 말하면 이런 거죠. За илүү энгийнээр тайлбарлавал ийм 우리 утгатай. 그룹이 서로 사랑하는 모습을 통해 전도가 된다. Манай группийн бие биенээ хайрлаж байгаа дүр төрхөөр дамжуулан сайн мэдээд харагдаж байна. 지금 예수님은 돌아가시기 전날 아주 중요한 메시지를 우리 모두에게 전하고 있습니다. Тэгэхээр Есүс яг одоо нас орохынхоо өмнө хамгийн чухал одоо захиасыг бид бүхэнд үлдээж байна. 근데 이 오늘 본문 말씀에 보면 그냥 사랑하라 이렇게 말한 게 아닙니다. Өнөөдрийн их үгэн дээрээс харуул зүгээр хайрлах тун гэж хэлээгүй. 34절 다시 보시면요. 34-ыг дахин 내가 харуулсан. 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн бие биенээ хайрлах тун. 서로 사랑하는 데 있어서 방법을 지금 말하고 있습니다. Бие биенээ хайрлахад аргыг нь хэлж өгч байна. 오늘 이 시간 이 사랑하는 방법을 좀 배워보려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр энэ цаг дээр хайрлах аргыг нэг суралцаж үзье. 막연히 서로 사랑하는 게 무엇일까? За тэгвэл үнэхээр бие биенээ хайрлна гэдэг нь яг юу вэ? 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 말씀하셨습니다. Би та нарыг яаж хайрлсны адил бие биенээ хайрлах тун гэсэн. 예수님이 우리를 사랑한 모습은 여러 가지가 있습니다. Тэгэхээр Есүс биднийг хайрлсан дүр төрх бол их олон байгаа. 오늘은 구체적인 사랑 실천 방법 두 가지를 생각해 보려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр яг тодорхой хайрлах тэр хоёр аргын талаар хамтдаа суралцаж үзье. 주님이 나를 사랑하신 방법이 여러 가지가 있지만 두 가지만 살펴보도록 하겠습니다. Тэгэхээр эзэн намайг хайрлсан олон арга байгаач тэр дундаас хоёрыг нь одоо онцгойлон авч үзье. 그 두 가지 모습으로 우리도 서로 사랑하면 됩니다. Тэгэхээр яг тэр хайрлаж байгаа дүр төрхийн дагуу бид бүхэн бие бинийгээ хайрлахад болох нэ. 그렇게 사랑할 때
우리를 통해서 전도가 되는 거예요. Тэгэхээр тийхүү хайрлах үед биднээр дамжуулан сайн мэдээд харагдах нь. 여기 주님의 사랑을 생각해 보면 첫 번째로 떠올릴 수 있는 게 За 있습니다. тэгэхээр энэ дээрээс харуул эзний хайрыг бодоод үзвэл хамгийн түрүүнд бодогдож байгаа зүйл байгаа. 13장 앞에 1절을 보시면요. 13-ын 1 дээрээс харуулсан. 1절 1 같이 읽도록 하겠습니다. хамтдаа уншия. Энэ ертөнцөөс салж эцэг өөдөө очих цаг нь болсныг алгаслын баяраас өмнө Есүс мэдээд дэлхийд байсан өөрийнхнийгөө хайрлаж байсан тул тэднийг эцээ хүртэл хайрлав. 여기 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. өөрийнхнийхөө хайрлаж байсан тул тэднийг эцээ хүртэл хайрлав. 그러니까 주님이 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이렇게 말씀하셨잖아요. Тэгэхээр эзэн би та нарыг яаж хайрласны адил би бинийг хайрлах тун гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. 주님이 나를 어떻게 사랑하셨냐? Эзэн намайг яаж хайрласан бэ? 끝까지 사랑하셨습니다. Эцээ хүртэл хайрласан. 주님의 사랑은 끝까지 사랑입니다. Эзний хайр бол эцээ хүртэл хайрласан хайр байна. 다시 말해서 오래 참으시는 사랑입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл удаан твцэн хайр. 우리 고린도전서 13장이 사랑장이잖아요. 1-р Коринт 13 хайрын бүлэг тийм ээ. 네, 사랑의 시작은 이렇게 말합니다. Тэгэхээр хайрын эхлэл ингэж эхэлж байгаа. 사랑은 오래 참고. Хайр бол твчээртэй. 사랑의 마지막은 이렇게 말합니다. хайрын төгсгөл дээр ингэж дуусч байна. 사랑은 모든 것을 견디느니라. хайр бүгдийг тэсвэрлэдэг. 그게 사랑입니다. Энэ бол хайр. 그게 주님이 나를 사랑하신 방법이었습니다. Энэ эзэн маань намайг хайрлсан арга байсан байна. 주님은 제자들이 배신할 것도 알지만 끝까지 사랑하셨습니다. Эзэн шавнар нь урууна гэдгийг мэдэж исэн хэдий ч эцээ хүртэл хайрлсан. 자기를 배신하고 팔 유다까지도 끝까지 사랑했습니다. Өөрөөс нь урваад өөрийг нь худалдах Юдасыг хүртэл эцээ хүртэл хайрлсан. 사랑은 오래 참고 모든 것을 견디느니라. Хайр нь удаан твчээртэй бүхнийг тэсвэрлэдэг гэсэн. 그래서 이 사랑의 방법 첫 번째는 오래 참는 사랑입니다. Тэгэхээр хайрын эхнийх нь арга удаан твчдэг хайр ахна. 우리가 사랑에 있어서 이 오래 참는다는 것은 구체적으로 어떤 것일까요? Тэгэхээр бид нар хайрлахын тулд энэхүү удаан твчих гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 여러 가지 모습이 있을 수 있겠지만요. Мэдээж олон төрлийн дүр төрх байж болох ч 사람 관계 속에 적용해서 생각해 볼 수 있습니다. хүн хоорондын харилцаан дунд үүнийг уялдуулан бодож үзэж 예, болно. 우리는 신앙생활 하다 보면 다른 사람의 말과 행동으로 인해 상처받을 때가 있습니다. Бид бүхэн итгэлийн амьдрал дундаа хэн нэгний үг үйлдэлээс олон шарах авах үе байна. 그래서 우리는 그것을 참아가며 사실 살아가고 있습니다. Яг үүндээ тэр бүгдийг ч гэсэн бид бүхэн твчингээ амьдраа явж байгаа. 근데 이 오래 참는다라는 표현 속에는요 이런 게 들어있는 거예요. Энэ удаан твчих гэдэг байгаа үгэн дунд ийм утга байгаа. 도저히 참을 수 없는데 견디는 거예요. Бүр үнэхээр твчгийн аргагүй байгаа эдгээр тэсэж байгаа. 그러니까 사랑은 오래 참는 것으로 시작해서 견딘다라는 표현으로 마무리를 하고 있습니다. Тийм учраас хайр нь удаан твчихээр эхлээд тэсвэрлэхээр дуусаж байгаа. 예수님은 제자들을 향해 끝까지 사랑하셨다라고 말씀하고 있습니다. Есүс шавнар руугаа хандан эцээ хүртэл хайрлав гэж хэлсэн. 내가 너희를 끝까지 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑해라. Би та нарыг эцээ хүртэл хайрласны адил та нарч би биенээ хайрлах тун. 그리하면 너희가 나의 제자인 줄 알리라. Тэгвэл та нарыг миний шавнар гэдгийг мэдэх болно. 자, 그래서요. 우리가 사람 관계 속에서요. 끝까지 견디는 그런 참는 게 필요한데요. Тэгэхээр бид хүн хоорондын харилцаа дунд эцээ хүртэл тэсвэрлэн твчих зүйл хэрэгтэй байна. 저에게도 사실 참을 수 없게 만드는 사람이 있습니다. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн одоо ингээд тэсвэрлэгийн аргагүй хүмүүс ингээд байгаа. 뭐 우리 모두에게 있을 수 있잖아요. Бид бүгдэд байж болно шүү дээ тийм ээ. 이 사람은 정말 내가 용납하기가 쉽지 않구나. Энэ хүнийг би бүр өстө хүлцэн твчих хэцүү юм аа. 어떻게 하면 이 사람에 대해서 내가 오래 참을 수 있을까? Яавал би энэ хүнийг удаан твчих чадах вэ? 더 나아가 이 사람에 대해서 내가 어떻게 견딜 수 있을까? Бүр цаашлаад би яавал энэ хүнийг өрөнд одоо хүлцэн тэсэх вэ? 하나님이 나에 대해서 사실은 어떻게 생각하셨을까요? Тэгвэл бурхан яг үүндээ намайг юу гэж бодож байсан бол 하나님이 나에 대해서 오래 참으셨잖아요. бурхан ч гэсэн намайг үнэхээр удаан твцсэн шүү дээ тийм үү? 사실 우리는요. 하나님 입장에서는 굉장히 견디기 어려운 사람들이었어요. Яг үүндээ бид нар ч гэсэн бурханы байр сууриас харах юм бол бүр үнэхээр твчээр одоо тэсгийн аргагүй хүмүүс байсан. 하나님 입장에서는 우리가 너무 더러워서 도저히 견딜 수 없는 상황이었잖아요. Бурханы байр сууриас харах юм бол бид нар үнэхээр бохор бүр яасан ч твчгийн аргагүй тийм хүмүүс байсан тийм үстэй. 그러나 하나님이 오래 참아 주셨기 때문에 우리가 구원을 받았습니다. Харин бурхан удаан твчин өгсөн учраас бид нар аврагдсан байна.
이 시간까지도 오래 참으셨기 때문에 우리는 이 자리에 앉아 있습니다. Энэ цагийг хүртэл удаан твцсэн учраас бид нар энэ газар сууж байна. 하나님 지금도 견디고 계세요. Тэгэхээр бурхан одоо ч гэсэн твцээр байгаа. 우리를 참아주고 계십니다. Бид нарыг тэсэн твчиж байгаа. 자, 인간은 에덴 동산에서부터 사실 하나님을 배반했습니다. Яг үүндээ хүн төрлөختөн эдийн цэцэрлэгээс эхлээд бурханаас урвсан. 마귀 편에 서서 하나님께 도전했습니다. Бузар сүнсний талд зогсоод бурханы эсрэг гарсан. 하나님은 그러나 당장 지옥 심판을 하지 않으셨습니다. Гэлээгээ бурхан тэр дорн шууд тамийн шүүлтийг буулгаагүй. 수천 년 동안 참으셨습니다. Хэдэн мянган жилийн турш твцсэн. 오랫동안 참고 모든 것을 견디셨습니다. Удаан хугацааны турш тэсэн твчиж бүх зүйлийг тэсвэрлсэн. 오래 참고 모든 것을 견디는 가운데 저와 여러분들이 구원을 받았습니다. Бүгдийг удаан твчиж тэсвэрлсэний эцэст бий болоод та бүхэн аврагдсан байна. 오래 참고 모든 것을 견디는 가운데 지금 우리가 신앙생활하고 있습니다. Бүх зүйлийг твчин удаан тэсвэрлсэний эцэст та бүхэн одоо итгэлээр амьдарч байна. 어쩌면 하나님이 오늘도 참아주셨기 때문에 우리가 이 자리에 앉아있지 않을까요? Магадгүй бурхан өнөөдөр ч гэсэн твчиж өгсөн учраас бид бүхэн энэ газар сууж байгаа биш гэж үү, тийм ээ? 지금도 모든 죄인들을 향해 하나님은 오래 참고 기다려주고 있습니다. Яг одоо ч гэсэн бүхий л гэмт нүгэлтэн хүн бүрлөө харан бурхан удаан твчиж байна. 마지막 시대에 살고 있는 것은 분명하잖아요. Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа нь бол тодорхой байгаа шүү дээ, тийм үү? 이스라엘과 이란의 미사일을 쏘는 것을 보면서 우리는 느끼고 있잖아요. Израиль, Иран Израиль руу одоо бөмбөг хаяж байгааг ч гэсэн бид бүхэн харангаа одоо мэдэрч байгаа зүйл байгаа. 분명히 주님이 문 앞에 이른 줄 알라라는 말씀대로 문 앞에 와 계십니다. Тэгэхээр эзэн хаалганы чин гадаа ирсэн байгааг мэдэгтэн гэсэн үгийн дагуу эзэн хаалганы гадаа байна. 그러니까 우리가 항상 전도 집회 때 오늘 오셔도 사실은 성경의 예언이 틀리지 않았다라고 배우잖아요. Тэгэхээр бид нэр Библийн семинар дээр ч гэсэн эзэн өнөөдөр ирсэн ч гэсэн Библи зөрөхгүй гэж сурдаг шүү дээ, тийм ээ? 근데 오늘도 참고 계신 거잖아요. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн твчин хүлээж байна. 오늘도 더러운 죄인들을 견디고 있습니다. Өнөөдөр ч гэсэн бохор заваан гим нүгэлтэнгүүдийг тэсэн тэсэрлэж байна. 지금 예수님께서는 이 제자들을 향해 끝까지 사랑하셨다라고 말씀하셨습니다. Тэгэхээр Есүс шавнар руугаа хандан эцээ хүртэл хайрлсан гэж хэлсэн. 그 뒤의 내용은 이제 아시는 대로 예수님께서 제자들의 발을 씻어주는 장면이 За 나옵니다. түүний доошо та бүхний мэдэж байгаачлан Есүс эзэн шавнарынхаа хөлийг угааж байгаа агуулга гарч байгаа. 베드로는 예수님을 3번이나 부인할 것도 아셨지만 예수님은 그 발도 다 씻어주셨습니다. Петрийг эзнээс 3 удаа үгүйсэн урвна гэдгийг мэдсээр байж хөлийг нь угааж өгдөг. 지금 이 말씀할 때 유다의 마음속에는 예수님의 팔 계획을 이미 하고 있었습니다. Яг энэ үгийг айлтаж явах үед Юдас эзнийг худалдана гэд аль хэдийн сэтгэлдээ төлөвлөсөн байсан. 그 유다도 끝까지 사랑하셨습니다. Тэр Юдасыг ч гэсэн эцээ хүртэл хайрлсан. 모든 제자들이 배신할 것을 알지만 끝까지 사랑하셨습니다. Бүхий шавнар нь урвна гэдгийг мэдэж байсан хэдий ч эцээ хүртэл хайрлсан. 여기 13장 4절부터 6절까지의 말씀을 같이 읽도록 5절까지 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. За 13-ийнхаа 3-аас 5-ыг дуустал үгийг хамтдаа уншийе. Эцэг нь бүхнийг мутарт нь өгснийг болон бурхнаас ирээд бурхан өд буцан явж байгаа Есүс мэдээд зоогийн ширээнээс босож гадуур хувцас тайлан алчуур авч бүслэв. Тэгээд цавнд ус хийж шавнарынхаа хөлийг угаагаад бүсэлсэн алчуураараа арчиж эхлэв. 4절부터 5절이죠. 3절부터 읽었어요. 그래. 그래서 자, 이 장면을 우리가 한번 좀 생각해 볼게요. За энэ үйл явдлыг нэг бодож үзье. 이제 제자들의 발을 이제 씻어주고 있잖아요. Шавнарынхаа хөлийг угааж байна тийм ээ. 우리가 예수님의 손은 어떤 손이었습니까? За Есүсийн гар ямар гар байсан бэ? 창조주의 손이잖아요. Бүтээгч бурхны гар байсан тийм үү? 이 아름다운 별을 직접 만드신 분이잖아요. Тэр үзэсгэлэнттэй оддыг боддоор бүтээсэн нэгэн. 우주의 왕의 손입니다. Энэ сансар огторгын хааны гар. 지금 그 손이 더러운 제자들의 발을 씻어주고 있는 겁니다. Тэгсэн тэр гар одоо бохор тэр шавнарынхаа хөлийг угааж байна. 끝까지 사랑하였다라는 표현은 이런 거잖아요. Тэр эцээ хүртэл хайрлсан гэдэг агуулга маань ийм байгаа. 제자들의 더러운 발까지 다 그 위대한 손으로 만지고 있는 겁니다. Тэр шавнарынхаа бохор хөлийг хүртэл тэр агуу гараараа ингээд одоо угааж байна. 12명의 제자였으니까 24개의 발이었습니다. 12 шавьтай байсан учраас 24 хөл байгаа. 그 거룩하고 위대한 손으로 그 더러운 발을 만지고 있습니다. Тэр агуу гайхалтай мутраараа тэр бохор хөлийг нь угааж байна. 무릎을 꿇고 있습니다. Өвдөг сөхөрсөн байна. 그 제자들의 발을
어루만지면서 씻어주고 있습니다. Тэр шавнырынхаа хүлэнд нэг нэгээр нь хүрэнгээ угааж байна. 자, 우리가 이 말씀 속으로 들어가서요. Хэдүүлээ энэ үг руугаа бүр ингээ явж ороод 이 시간 예수님이 내 발을 지금 만지고 있다고 생각해 볼게요. яг одоо энэ цагт Есүс миний хөлийг угааж байна гэж бодъё. 부끄럽잖아요. Ичмээр үсттэй. 참 주님은 그 옛날 제자들의 이 발을 바라보면서 어떤 표정이었을까요? Тэр эзэн маань тэр эртээр үед энэ шавнырынхаа хөлийг ингээ харангаа яг царайных нь хувирал ямар байсан бол 제자들의 발은 더러운 발이고 배신의 발이잖아요. шавнырынх нь хөл бол бохор тэгээс уруух хүмүүсийн хөл. 다 알고 계셨잖아요. Бүгдийг нь мэдж байгаа штэ тийм 우리의 үү? 발도 마찬가지잖아요. Бид нарын хөл ч гэсэн ялгаагүй тийм ээ. 우리의 더러운 부분을 주님은 만져주십니다. Бидний хамгийн бохор тэр хэсэгт эзэн маань гар хурж өгч 주님이 байна. 무릎 꿇고 지금 내 더러운 부분을 보고 계십니다. Эзэн маань өвдөх сөхрөөд миний тэр бохор хөлийг одоо харж байна. 어떤 표정일까요? Царай нь ямар байгаа бол 주님은 이렇게 말할 것 같아요. эзэн маань ингэж хэлэх юм шиг байна. 내가 너만 괜찮으면 내가 다 씻어줄게. Чи л зүгээр бол би бүгдийг нь угааж өгье. 제자들을 향해서 주님의 마음이 그러했습니다. Шавнар руугаа хандсан эзний сэтгэл бол тийм байсан. 제자들의 발을 보고 뒷걸음치는 분이 아니었습니다. Шавнарынхаа хөлийг харчаад гайхаад хоошоо ухарсан нэгэн биш. 다가가서 만져주시는 분이었습니다. Явж очоод хүрж өгсөн нэгэн. 씻어주시는 분이었습니다. Угааж өгсөн нэгэн. 사랑 자체가 바로 예수님이잖아요. Хайр өөрөө Есүс шүү дээ тийм үү? 그래서 끝까지 참는 사랑은 제자들의 발을 씻는 장면을 통해서 우리는 알 수 있습니다. Тэр эцээ хүртэл хайрлсан хайрыг шавнарынхаа хөлийг угааж байгаагаар дамжуулан бид бүхэн мэдэж олж байна. 당장 내일이면 배신할 제자들을 알고 있었습니다. Маргааш гэхэд өөрөөс нь уруух шавнараа мэдэж байна. 당장 내일이면 유다가 어떻게 할지도 다 알고 있었습니다. Маргааш гэхдээ Юда юу хийх вэ гэдгийг мэдэж байна. 그러나 유다의 발도 사랑의 눈빛으로 바라보며 씻어주고 있습니다. Гэсэн ч гэсэн Юдагийн хөлийг хүртэл хайрын харцаараа харангаа угааж өгсөн. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар ч мөн бие биенээ хайрлах 자, тун. 우리가 어떻게 서로 사랑해야 될까? Бид нар яаж бие биенээ хайрлах ёстой вэ? 오래 참고 모든 것을 견디느니라. Удаан төвчж бүхнийг тэсвэрлэдэг. 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. Өөрийнхнийхөө хайрлаж байсан тул тэднийг эцээ хүртэл хайрлав. 주의 오래 참으심이 우리의 구원이 되었습니다. Эзний удаан төвчээр нь бид бүгдийн аврал 주님은 болсон. 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기를 원하신다 말씀하셨습니다. Эзэн удаан төвчж хинч үлдэхгүй бүгд гимшин аврагдаасаа гэж хүсдэгэ гэсэн. 이 시간 모든 죄인들을 향한 주님의 마음입니다. Тэгэхээр энэ цагт бүхий л гэмтэн хүмүүс рүү хандаж байгаа эзний маань сэтгэл байна. 하루가 천년같이 천년이 하루같이 주님은 오래 참고 Нэг 기다리십니다. өдрийг мянган жил мэт мянган жилийг нэг өдөр мэт эзэн маань төвчж байна. 이 시간 주님은 우리의 발을 씻어주고 있습니다. Тэгэхээр энэ цагт ч гэсэн эзэн маань бидний хөлийг угааж байгаа. 이미 우리는 주님의 말씀으로 구원을 받고 깨끗해졌습니다. Тэгэхээр аль хэдийнэ бид бүхэн эзний үгээр цэвэрлэгдэн одоо аврагдсан. 그러나 세상에 살아가는 가운데 발에 더러운 것이 묻습니다. Энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хугацаанд хөлөнд маань бохор заваан зүйлс наалдаж байгаа. 주님은 그 발을 보시고 무릎 꿇고 가까이 오셔서 씻어주십니다. Тэгэхээр эзэн маань тэр хөлийг маань хараад ойртон ирээд угааж өгж байгаа. 베드로는 6절에 이렇게 말했잖아요. Тэгээ 6 дээр Петр ингэж хэлдэг. 6절에 6 дээр Есүс Симон Петр руу ирэхэд Петр түүнд эзэн та миний хөлийг угаах гэж үү гэв. 베드로는 깜짝 놀랐습니다. Петр мэл гайхаж байна. 어떻게 예수님께서 내 발을 씻길 수 있겠습니까? Одоо Есүс эзэн минь та яаж миний хөлийг угаах юм бэ? 근데 8절에 Тэгэл 8 дээр 이렇게 말합니다. ингэж хэлдэг. 예수님께서 Есүс 내가 너를 씻기지 아니하면 네가 나와 상관이 없느니라. би чамайг угаахгүй бол надтай гих хувь чамд үгүй болно. 그러니까 베드로가 이렇게 말해요. Гэсэн чин Петр 그럼 ингэж хэлж 발뿐 байгаа. 아니라 싹 다 목욕시켜 주십시오. Тэгвэл миний хөлөөр зогсохгүй намайг бүгдийг угаагаад өгөөч гэдэг. 그러니까 10절에 예수님이 아주 중요한 말씀을 하시죠. 10 дээр Есүс маш чухал үг 10절을 같이 хэлнэ. 읽겠습니다. 10-ыг хамт уншия. Есүс усанд орсон нэгэн хөлнөөсөө бусдыг угаах хэрэггүй. Тэгээд ч бүхэлдээ цэвэр байна. Та нараа цэвэр байна. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэлээ. 여기 이미 목욕한 자는 이제 우리 구원받은 사람들을 가리킬 수 있겠죠. Усанд орсон нэгэн буюу одоо аврагдсан бид бүхнийг хэлж болно тийм 우리가 ээ. 그렇게 교훈 받을 수 있습니다. Ийхүү сургамжийг авч бид нар олно. 여러분들 주님의 말씀으로 구원받았습니다. Та бүхэн эзний үгээр аврагдсан. 그러나 구원받은 이후에도 우리의 발에는 더러운 것들이 묻어 들어옵니다. Гэхдээ аврагдсны дараагаар ч гэсэн бид бүгдийн хөлөнд маань бохор заваан зүйлс наалдаж байгаа. 그러나 그 부분을 주님이 지금 씻어 주신다는 거예요. Гэсэн ч тэр хэсгийг маань
маань эзэн угааж өгнө гэж байна. 그러면서 이제 유다에 대한 이야기를 하시죠. За тэгингээ Юдасын талаар хэлж байгаа. 이때 유다의 발을 안 씻어준 게 아니잖아요. Энэ үед Юдасын хөлийг угааж өгөөгүй биш шүү дээ, тийм ээ? 끝까지 씻어주셨습니다. Эцээ хүртэл угааж өгсөн. 주님은 우리를 오래 참고 모든 것을 견디는 가운데 여기까지 인도하셨습니다. Эзэн маань биднийг удаан твчин бүхнийг тэсвэрлсэний эцэст энэ хүртэл удирдах өгсөн байна. 그래서 주님의 그 오래 참는 사랑을 생각할 때 저는 개인적으로 돌아온 탕자 이야기가 떠오릅니다. Тэгэхээр эзний удаан твцэн тэр хайрыг бодохдоо би хувьдаа эргэж ирсэн гэрээсээ яваад эргэж ирсэн хүүг боддог. 누가복음 15장에는 돌아온 탕자 이야기가 기록이 되어 있습니다. Луг 15 дээр гэрээсээ яваад эргэж ирсэн хүүгийн талаар гарч байгаа. 저도 개인적으로 교제에 떨어졌던 기억이 있기 때문에 그 돌아온 탕자의 마음이 너무나 이해가 됩니다. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн нөхөрлөөсөө ингээд холдон унжсэн удаа байсан учраас тэрхүү эргэж ирсэн хүүгийн талаарх бүр илүү их ингээд сэтгэл маань хүрдэг. 제 둘째 아들이 아버지의 재산을 가지고 집을 나갔습니다. Тэгээ хоёр дахь тэр хүүн эцгийнхаа хөрөнгийг аваад гэрээсээ явсан. 화랑방탕한 세월을 보내게 되었습니다. Тэгээ өрн таран хийж амьдралаа өнгөрүүлсэн. 재산을 다 탕진했습니다. Бүх эд хөрөнгөө бүгдийг нь алдсан. 비참한 모습으로 돼지 쥐염 열매를 먹으며 살아가고 있었습니다. Өрөвдөлтэй дүр төрхөөр гахаан хоолноос эдэнгээ амьдарсан. 이 아들은 후회를 했습니다. За энэ хүн харамсдаг. 이제 일어나 아버지께 돌아가야 되겠다 마음을 먹었습니다. За одоо босоод эцэгтэй буцан очиё гэж сэтгэл шийдсэн. 그리고 아버지께 돌아가고 За 있습니다. тиймхүү эцэг рүүгээ иргэн ирж байгаа. 아버지 입장은 어땠을까요? Эцгийнх нь байр суурь ямар байсан бол 아버지는 매일같이 집 문 앞에서 아들을 기다렸습니다. аав нь өдөр болгон гэрийнхаа хаалганы гадаа хүлээдэг байсан. 오래 참고 기다렸습니다. Удаан твчин 오늘은 хүлээсэн. 우리 아들이 돌아오려나. Өнөөдөр хүү маань эргээд ирэх болов? 매일매일 기다렸습니다. өдөр бүр хүлээсэн. 그렇게 했기 때문에 아이가 돌아올 때 아버지가 먼저 봤다라고 성경은 기록하고 있습니다. Тийм байсан учраас хүүн иргэн ирж явах үед Библи дээрээс харуул эцэг нь төрүүлээд олж харсан гэж байгаа. 우리가 그 모습을 상상해 봐야 돼요. Бид нэр тэр дүр төрхийг нь төсөөлөн бодож үзэх хэрэгтэй. 아들은 돼지와 같이 지냈잖아요. Хүүн юусоо нэг гахаанаас ялгархааргүй 몸에서는 амьдралаа. 돼지 냄새가 납니다. Биеэс нь ч гэсэн гахаан ялгаж 몸에서는 세상 냄새가 납니다. Биеэс нь энэ ертөнцийн үнэр 몸에서는 үнэртэйж. 술 냄새가 납니다. Биенээс нь архины үнэр ханхалж. 그리스도의 향기가 아니라 세상 냄새로 쩔어 있는 모습입니다. Христийн анхлын үнэр шин ертөнцийн нэвшсэн үнэр үнэртэйж. 이제 후회하고 회개하는 마음으로 아버지께 돌아가고 있습니다. Үнэхээр харамсан, гимшсэн дүр төрхөөр иргэн эцэг рүүгээ ирж яваа. 제대로 못 먹어서 배짱 말랐겠죠. Одоо элхтээ идэж ууж чадаагүй учраас байдгаараа турцсан байсан баг тийм ээ. 거지처럼 걷고 있었을 거예요. Яг л нэг гуйлагчин шиг алхаад явж байсан. 상거가 뭔데 아버지가 아들을 먼저 발견했습니다. Маш хол зайд байсан хэдийч аав нь хүүгээ эхлээд олж хардаг. 아버지가 먼저 달려갔습니다. Аав нь эхлээд гүн очдог. 아버지가 먼저 아들을 안아주었습니다. Аав нь эхлээд хүүгээ тэрж өгдөг. 아버지가 아들에게 입 맞췄습니다. Аав нь хүүгээ үнсдэг. 그 장면을 읽을 때마다 이 오래 참는 하나님의 마음이 생각이 납니다. Тэгэхээр энэ үгийг, энэ үйл явдлыг унших бүрдээ тэр удаан твчиж байгаа бурхныг илүү их бодоход хүрдэг. 아들이 이제 일어나 돌아가는 회개도 있었지만요. Тэгэхээр мэдээж хүүн одоо босоод эргэж байгаа гимшил байсан хэдий 아버지가 아들을 먼저 발견했다라는 것은 어떤 교훈을 주고 있을까요? Тэгэхээр аав нь эцэг нь хүүгээ эхлээд олж харсан гэдэг нь ямар сургамжийг өгч байна? 이 회개하는 그 아들의 발걸음보다 아버지의 사랑이 더 큰 거예요. Тэр гимшиж байгаа хүүгийн алхмаас илүүгээр аавынхан тэр эцгийн хайр нь илүү агуу байгаа. 매일같이 기다렸으니까 멀리서부터 오는 아들을 알아볼 수 Тэр 있었습니다. өдөр болгон ширтэн харж хүлээсэн учраас холоос ирж байгаа хүүгээ эхлээд таньдаг. 아버지가 얼마나 빨리 달려갔을까요? Аав нь хичнээн хурдан гүн очсон бол 얼마나 보고 싶은 아들이었을까요? хичнээн их сансан мөлий хүүгээ. 주님은 오래 참고 우리를 오늘까지도 기다리셨습니다. Тэгэхээр эзэн маань удаан твчин өнөөдрийн хүртэл биднийг хүлээсэн. 자, 아들 입장에서 어떤 느낌이었을까요? Хүүгийн байр суурнаас ямар мэдрэмж вэ? 우리가 그 아들이라고 생각해 볼게요. Бид нэр хүүн гэж бодъё. 아버지가 나를 받아줄까? Аав маань намайг хүлээн авах болов? 실제 아들은 이렇게 생각하거든요. Боддор хүүн тэгж боддог. 아버지 저는 아버지 아들 될 자격이 없습니다. 그냥 종으로 여겨 주십시오. Аава би таны хүү ах ирэхгүй намайг зүгээр л зарцаа болгооч. 그렇게 자신감 없이 걸어오고 있는데요. Тийм хүү ингээ бүр өөртөө итгэлгүй ингээ явж байгаа. 아버지가 먼저 달려오는 거예요. Тэгэл аав нь эхлээд гүгээд ирсэн. 그리고 아들아 하고 끊어 알아주는 거예요. Тэг хүүмэн гээд тэрж авдаг. 그리고 입을 맞춥니다. Тэгээд үнсдэг. 아들에게 금반지를 끼워줍니다. Хүүдээ алтан бүгд зүүлгэж өгдөг. 너는 내 아들이라는 약속을 다시 한번 상기시켜 주는 겁니다. Чи бол миний хүү гэсэн амлалтыг нь дахин мэдрүүлж 아들에게 өгдөг. 새 신발을 신겨줍니다. Хүүдээ шинэ гутал өмсгдөг. 새로운 삶을 허락해 주시는 겁니다. Шинэ амьдралыг дахин зөвшөөрж байгаа. 그날
송아지를 잡고 잔치를 벌였습니다. Тэр өдөр тугал найдлаад найр хийсэн. 살찐 송아지가 죽었잖아요. Нэг тарган тугал найдалсан шүү дээ, тийм 우리 ээ? 구원을 위해 예수님이 대신 죽으셨잖아요. Бидний авралын төлөө Есүс өгсөн. 이 돌아온 탕자 이야기는요. Тэр эргэж ирсэн хүүгийн талаарх үг нь 계속 오래 참고 모든 것을 견디시는 하나님을 표현하고 있습니다. тасралтгүй удаан твчин бүхнийг тэсэрлэж байгаа Бурхныг илэрхийлж байгаа. 그 오래 참고 견디는 사랑 때문에 우리가 이 자리에 앉아 있습니다. Тэрхүү удаан твчиж байгаа, тэсэрлэж байгаа хайрын ачаар бид бүхэн өнөөдрийн газар сууж байгаа хань. 성경 에베소서 4장을 참겠습니다. Эфес 4 дээрээс харъя. 사장 2절입니다. 4-ийн 2 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Ингэхдээ хайранд аливаа даруудуулгын зангаар бие биений хүлцэн твчиж. 아버지는 돌아온 탕자를 용납해 줬습니다. Аав нь тэрхүү эргэж ирсэн хүүгээ хүлээн авсан. 예수님은 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 말씀하셨습니다. Тэр Есүс ч гэсэн би та нарыг яаж хайрласны адил та нар бие биенээ хайрл гэсэн. 주님의 사랑은 오래 참는 사랑입니다. Эзний хайр бол удаан твчдэг хайр. 주님의 사랑은 모든 것을 견디는 사랑입니다. Эзний хайр бол бүхнийг тэсвэрлэдэг хайр. 그래서 여기 이렇게 말씀하고 있습니다. Тийм учраас энэ дээр ийм 우리도 хүү хэлж байна. 서로 오래 참음으로 사랑 가운데 용납해라. Одоо бид нарыг ч гэсэн бие биенээ хүлцэн твчиж хайрлаа гэж байна. 우리가 어떻게 사랑해야 될까요? Бид нар бие биенээ хэрхэн хайрлах вэ? 오래 참는 것으로 서로 받아줘야 되는 거예요. Удаан твчиж харилцсан бие биенээ хүлээн авах нь. 용납이라는 단어는 이런 뜻입니다. Энэ дээр хүлцэн гэж байгаа үг нь ийм утгатай. 넓은 마음으로 다른 사람의 말과 행동을 받아주다. Уужим сэтгэлээр бусад хүмүүсийн хэлж байгаа үг хэл үйлдэлийг хүлээн авах. 주님이 나를 용납해 주셨습니다. Эзэн намайг тийхүү хүлээн авсан. 나도 형제자매를 용납하는 것이 마땅합니다. Би ч гэсэн ахын дүүснэрээ тийхүү хүлээн авах нь чухал ахна. 저는 개인적으로 성격이 급한 편입니다. Миний хувьд хувьдаа бол жоохон түргэн замтай хүн. 몽골 선교사로 와서 하나님이 나에게 어떤 훈련을 시키고 있을까를 생각해 봤습니다. Тэр Монгол цаймандад хараагчаар ирээд бурхан намайг одоо юунд тасгалжуулан бэлдэж байгаа болоо гэдгийг бодож үзсэн. 오래 참는 훈련을 시키고 있다는 것을 깨달았습니다. Удаан твчгэд намайг сургаж дасгалжуулж байгаа юм байна гэдгийг ухаарсан. 사람에 대해서뿐만 아니고요. Зөвхөн хүний тал дээр ч биш. 차가 막히는 것도 오래 참아야 되고. Машин төгжрөхийг ч удаан твчих 일 ёстой. 처리 하나 하는 것도 오래 참아야 되고. Нэг ажлыг одоо амжуулан шийдвэрлэхийг ч удаан твчих хүлээх ёстой. 참 무엇보다 정말 이 사람 관계에 있어서 오래 참고 견디는 것이 필요하구나. Юу юунаас илүүгээр хүн хоорондын харилцаан донд удаан твчин хүлээх ёстой юм байна. 옆에 계신 분들 이렇게 오래 참고 견뎌주세요. Хажууд сууж байгаа хүмүүсээ удаан твчин тэсвэрлэж өгөөрэй. 기다려주면 잘할 겁니다. Хүлээгээд өгөх юм бол сайн хийн. 용납이라고 되어 있잖아요. Энэ дээр хүлцэнгүү гэсэн шүү дээ. 또 хүлцэн тийм 중요한 ээ. 게 있죠. 서로라고 되어 있습니다. Бас нэгэн чухал үг бие биенээ гэсэн 누구 байгаа. 한쪽에서만 사랑하는 것은 진정한 사랑이 아닙니다. Нэг талаас л нэгнийгээ хайрлаад авах юм бол тэр жинхэнэ хайр биш. 한쪽에서만 용납하는 것도 진정한 용납이 아닙니다. Зөвхөн нэг талаас л хүлцэн твчээд авах нь жинхэнэ тэрхүү хүлцэн твчиж 서로 байгаа юм биш. 용납입니다. 서로. Харилцсан байгаа. 서로 용납할 때 마음이 하나가 됩니다. Бие биенээ хүлээн авч өгөх үед тэр нь одоо хайр болж байна. 하나 된 교회를 통해서 하나님의 능력이 나타나잖아요. Нэг болсон чуулганаар дамжуулан бурхны одоо ажил явагдаж байгаа тийм хүч чадал явагдаж байгаа тийм ээ. 자, 그렇다면 우리가 어떤 모습으로 살아가는 형제 자매들에 대해서 용납을 할 수 있을까? За тэгвэл ямар дүр төрхөөр амьдарч байгаа ахын дүүснараа бид хүн хүлцэн твчиж хүлээн авах вэ? 데살로니가 전서 1-р Тесалоник 5장 5. 여기 구체적으로 이렇게 용납을 해야 된다라고 말합니다. Энэ дээр бүр нарийн инхүү одоо бие биенээ хүлээн аваа гэж хэлсэн байгаа. 5장 5-ын 14절입니다. 14. 13절부터 보시면요. 3 дээрээс эхлээ харуулсан. 저의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. Ажлынхын төлөө та нар хайраар тэднийг өндөрөөр үнэлхийг хүсэж байна. 14절 말씀은 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 14-р эшлэлийг хамтдаа уншийе. Ах トゥ нараа зүгээр суугсдад зааварлаж хулчгаруудыг зоригжуулж доройдон тусалж бүгдэд твчээртэй хандахыг та нараас гуйж байна. 여기 오래 참으라 되어 있잖아요.
Энэ дээр одоо төвчээртэй хандхыг гэсэн байгаа эз. 대상은 모든 사람이라고 돼 있습니다. За түүний одоо объект нь бүгдэд байгаа. 근데 그 모든 사람 앞에 세 가지의 유형이 나오잖아요. Энэ бүгдэд буюу бүх хүмүүсийн өмнө гурван хэлбэр өмнө нь 규모 гарч 없는 байна. 자가 있고, Энэ дээр зүгээр суугсад 마음이 байна. 약한 자가 있고, Одоо хулчгар нэгэн байна. 힘이 없는 자가 있습니다. Тэгээд дорой нэгэн байна. 이 규모 없는 것은 당시에 이렇게 가만히 게으르는 사람이 있었습니다. Тэгэхээр энэ зүгээр суугсад буюу энэ тухайн үедээ тэгээд зүгээр байж байгаа хүмүүс байсан байна. 마음이 약한 자라는 건 낙심한 자를 가리킵니다. Энэ хулчгар гэж байгаа нь цөхөрсөн хүмүүсийг хэлж байна. 힘이 없는 자는 믿음이 연약한 자를 가리키고 Энэ 있습니다. дээр гарч байгаа дорой гэдэг нь одоо итгэлээрээ сул хүмүүсийг 이 хэлж байна. 모든 사람들에 대해서 용납해라. Эдгээр бүхий л хүмүүс рүү хандна төвчээртэй хандав. 이 사람들에 대해서 오래 참고 모든 것을 견뎌라. Эдгээр хүмүүсийн төлөө удаан төвчж бүгдийг тэсвэрлэл гэж 자, байна. 한번 구체적으로 생각해 볼게요. Тэгвэл нь илүү нарийн бодож 우리 үзье. 주변에 규모 없는 자가 있어요. За одоо дэг жаяггүй буюу энэ зүгээр суугсад гэж байна. 가까이에 그런 분이 계실 수도 있습니다. Маш таны ойр тийм хүмүүс байж болох. 너무 게을러요. Айгүй залах уу. 판단이 올라오죠. Тэгвэл өөрөө ирэхгүй шүүх сэтгэл 모임에도 төрөх юм 잘 나오지 않아요. Нөхөрлөлтөө цай ирэхгүй байна. 봉사하려고 하면 도망치는 거예요. Үйлчлэхээр л зүхтаад байна. 그런 사람 용납하기 쉽지 않습니다. Тийм хүнийг хүлээн авна гэдэг бас их 근데 хэцүү. 여기 이렇게 돼 있습니다. Гэтэл энэ дээр ингэж 그런 байна. 사람을 권계해라. Одоо тийм хүмүүст заавар 이 권계라는 단어 이런 뜻이에요. энэ заавар гэж байгаа үг нь ийм утгатай. 잘못된 부분을 이렇게 책망할 것이 아니라 타일러 준다라는 의미가 들어가 있습니다. Буруу зүйлийг нь ингээд зэмлэх биш ингээд аргаар хэлж өгөх. 우리 어린아이들이 이렇게 타일러 줘서 가르쳐 주잖아요. Жоохон хүүхдүүдийн ч гэсэн арга ивийг нь олоод ингээд хэлж өгдөг шүү дээ тийм ээ. 규모 없는 자에게는 권계해라. Тийм жоохон дэг жаяггүй зүгээр сууж байгаа хүмүүс тийм байдлаар заавар л 오래 참고 모든 것을 견디는 가운데 권계해야 돼요. удаан төвчин бүгдийг нь тэсвэрлэнгээ ивээр зааварлаж 그 өгөх. 마음이 약한 자가 나옵니다. За бас энэ дээр сэтгэл нь хулчгар нэгэн гарч байна. 어떤 일로 인해서 낙심해 있는 성도가 있을 수 있습니다. Одоо ямар нэгэн зүйлээс олоод шантарсан байгаа итгэгч нар байж болох юм. 참 그런 성도들은 불평의 말을 자주 하게 됩니다. Тиймэрхүү итгэгч нар одоо гомдолсон үг их хэлдэг. 듣고 있잖아요. Одоо ингээд сонсоод ижээвэл 못 참겠잖아요. тэсгэн аргагүй тийм ээ. 저만 그러네요. Би ганцаараа тэгдэм болов. 자, 그 사람에 대해서도 견뎌야 되잖아요. За тийм хүмүүсийг ч гэсэн төвч гэж байна. 근데 이제 그러한 사람에게 이제 안위해야 된다. 안위 이렇게 돼 있잖아요. Одоо тэрийг зоригжуул гэж байна тийм ээ. 네, 위로하라는 말이잖아요. Энэ нь болохоор одоо тайтгаруулж өг гэсэн үг. 그러니까 불평의 말을 하는 성도에게는 위로의 말이 필요한 거예요. Тэгэхээр тэрхүү гомдлол хэлээд байгаа итгэгч хүнд тайтгарлын үг хэрэгтэй гэсэн үг. 불평 왜 해요라가 아니라 위로의 말이 필요한 거예요. Яагаад гомдлоод идэм бэ биш? тайтгарлын үг хэрэгтэй ахна. 참 이 마음이 약한 자들은 사실은 분위기를 흐릴 때도 있거든요. Тэгэхээр ийм одоо сэтгэл нь ийм жоохон цөхрөлтэй хулчгар хүмүүс нь болохоор уур амьсгалыг эвдэгч боломжтой. 우리는 그런 사람에 대해서 안위해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тийм хүмүүсийг жоохон зоригжуулж өгөх хэрэгтэй ахна. 힘이 없는 자가 나오죠. За тэгээ энэ дээр дорой нэгэн гарч байна. 믿음이 연약한 사람을 가리킵니다. Итгэлээрээ сул дорой хүмүүс 힘이 ахна. 없는 자들을 붙잡아줘라. Тэр сул дорой хүмүүст тусал гэж байна. 그러니까 이 세 가지 유형의 사람에 세 가지 유형으로 섬겨야 함을 말하고 있습니다. Тэр энэ гурван төрлийн хүмүүстэд тэр гурван төрлийн аргаар үйлчлэх ёстой гэдгийг хэлж байна. 믿음이 연약한 사람은 우리가 붙잡았다라는 같이 가는 거잖아요. Тэр итгэлээрээ дорой нэгэндээ тусалж гэдэг чинь хамт явахыг хэлж штэ тийм үү? 우리 가운데 주님이 나를 사랑한 것 같이 서로 사랑하는 모습 중에요. 이렇게 해야 되는 거예요. Тэгэхээр бидний дунд эзэн биднийг яаж хайрласнаа адил бие биенээ хайрлахын тулд ийхүү хийх хэрэгтэй ахна. 권계하고 Зааварлаж өгөөд, 안위하고 зоригжуулж өгөөд, 붙잡아주고 одоо түшин тулаад тусалж өгөөд. 이게 바로 주님이 나를 사랑한 것 같이 우리도 서로 사랑하는 모습입니다. Энэ бол яг эзэн биднийг хайрласны адил бид нар бие биенээ хайрлах дүр төрх ахна. 주님이 나를 오래 참고 모든 것을 견뎌 주신 것처럼 우리도 그렇게 해야 되는 거죠. Эзэн намайг удаан тэвчиж бүхнийг тэсвэрлсэний адил бид өхөн ч гэсэн тийхүү хийх нь. 그래서 오래 참음으로 옷을 입으라라는 말씀도 있습니다. Тэгэхээр удаан тэвчих байдлаар хувцасл гэсэн үг ч 우리는 байгаа. 그리스도의 옷을 입었잖아요. Бид нар чинь Христийн хувцсыг өмссөн тийм ээ? 우리는 오래 참음으로 옷을 입은 겁니다. Бид нар удаан тэвчих хувцаар хувцаслсан хүмүүс ээ. 자, 그리고 주님이 우리를 사랑하는 모습 중에 두 번째는요. За эзэн биднийг хайрлаж байгаа хоёр дахь дүр төрх. 다시 요한복음 Ахад Иохан 13장 보시면요. 13 дээрээс харуулсан. 우리 본문 말씀 34절 35절을 다시 한번 같이 읽어 볼게요. За их үг 34 35-аа дахин хамт уншия.
Би 새 биенээ 계명을 хайрлах тун. 너희에게 Би та 주노니 нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн би биенээ хайрлах тун гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна. Би биендээ хайртай байваас та нарыг миний шав гэдгийг үүгээр чинь бүгд мэдэх болно гэлээ. 우리가 서로 주님의 사랑으로 사랑할 때 주님의 제자인 줄 이제 알게 됩니다. Бид нар би биенээ эзний хайраар хайрлах үед биднийг эзний шавнар гэдгийг маань мэдэх нэ. 주님이 나를 사랑하신 방법 첫 번째는 오래 참는 사랑이었고요. Эзэн намайг хайрлах эхний арга нь удаан твчих арга байна. 두 번째는요. Хоёр дахь нь 서로 종노릇하는 사랑이었습니다. би биендээ үйлчлэх арга байсан байна. 이 제자들의 발을 씻겨 주었잖아요. Энэ шавнырынхаа хөлийг угааж өгсөн тийм ээ. 이 제자들의 발을 씻겨 주는 장면을 통해 우리에게 어떤 교훈을 하고 있을까요? Тэгэхээр энэ шавнырынхаа хөлийг угааж байгаа үйл явдлаар бидэнд ямар сургамжийг айлтаж байна? 예수님은 의도적으로 십자가에 못 박히시기 전날 제자들의 발을 씻어 주고 있습니다. Есүс бүр зориуд загалмай дээр цовдлогдохынхаа өмнөх шүн шавнырынхаа хөлийг угаан өгч байгаа. 서로 섬기는 사랑을 보여주는 거예요. Би биендээ үйлчлэх тэр хайрыг харуулж өгч байгаа. 말로만 서로 사랑하는 게 아니고요. Зөвхөн үг хэлээрээ би биенээ хайрлах 실제 биш. 예수님은 무릎을 꿇고 더러운 발을 만지고 있습니다. Боддоор Есүс өвдгөө сөхөрч суугаад бохор хөлийг нь угаан өгч байна. 정말 마음에 들지 않는 유다의 발도 만지고 있습니다. Үнэнхээр таалагдахгүй байгаа ч Юдагийн хөлийг ч угааж өгч байна. 끝까지 사랑하시니라. Эцээ хүртэл хайрлав. 주님은 오래 참는 동시에 실제 섬기는 사랑으로 본을 보여주셨습니다. Тэгэхээр эзэн маань удаан твчээ зогсохгүй боддоор үйлчлэх тэр хайраар үлгэр дуурайлыг харуулж байна. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니다. 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 하심이라. Хүний хүү ирсэн зорилго нь өөрчлөхийн тулд биш, үйлчлэхийн тулд олонний төлөө амиа өгөхийн тулд ирсэн гэсэн. 주님은 목숨을 바쳐서 우리를 섬겨 주셨습니다. Тэгэхээр эзэн маань амнасаа өгж бидэнд үйлчилсэн. 섬김의 사랑을 본을 보여주셨습니다. Тэрхүү үйлчлэх тэр хайрыг үлгэр 이 жишээ 땅에 болгон харуулсан. 오신 목적 자체가 섬기러 왔다 이렇게 말하고 Тэгэхээр энэ 있습니다. газар дээр ирсэн зорилго нь өөрөө үйлчлэхийн тулд байсан гэж. 우리가 어떻게 서로 사랑해야 될까? Бид нар яаж бие биенээ хайрлах вэ? 서로 섬기는 거예요. Бие биендээ үйлчлэх нь. 서로 발을 씻어주는 겁니다. Бие биенийхээ хөлийг угааж өгөх нь. 우리 갈라디아서 5장을 찾아보시겠습니다. Галаат 5-аас хайж харъя. 13절 말씀입니다. 13 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Ах トゥ нараа та нар эргчүүлөө дуудагдсан юм. Гэхдээ та нар эргчүүлөөгөө махбодын төлөөх таатай боломж болгож бүү ашигла. Харин бие биендээ хайраар үйлчил. 여기 자유를 위하여 부르심을 입었으나 이렇게 말하죠. Эргчүүлөө дуудагдсан юм гэж юм тийм ээ. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀하셨습니다. Үнэнд итгэвэл үнэн та нарыг эргчүүлөөтэй олгоно гэж 사실 айлцсан. 우리는 자유를 부여받은 사람들입니다. Яг үүндээ бид нэр эргчүүлөөг хүлээн авсан хүмүүс байна. 죄의 종로를 타는 데서 이제는 자유롭게 됐습니다. Гимнүглийн боолчлолоос одоо чөлөөлөгдсөн. 구원받을 때 자유를 얻은 거잖아요. Аврагдах үед эргчүүлөөг олж авч байгаа тийм 근데 ээ. 이제는 그 자유를 자원함으로 섬기는 쪽으로 우리가 사용하게 되었습니다. Харин одоо тэрхүү эргчүүлөөгөө бид нэр өөрсдөө хүсэж үйлчлэх тал руу шилжүүлж байгаа. 그래서 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 사랑으로 서로 종로를 타라. Тийм учраас эргчүүлөөгөө махбодын төлөөх таатай боломж болгож бүү ашигла харин биедээ хайраар бие биендээ хайраар үйлчил гэж байна. 몽골어 성경은 그냥 섬기라 이렇게 돼 있죠. Монгол Библиэлд бол үйлчилгээл байж байгаа тийм ээ. 한국어 성경에는 서로 종노릇이라고 표현하고 있습니다. Солонгос Библиэлд болохоор бие биендээ боолчлог гэж илэрхийлэгдсэн 좀 байгаа. 더 강한 표현입니다. Арай жоохон үйлчлэлийг одоо чухалчлан хэлж байгаа үг. 주인과 종의 관계에 있어서 종 노릇을 해야 된다. Тэгэхээр эзэн одоо зарц хоёрын байр сууринаас үзвэл боолчлогдох. 서로 사랑해라. 어떻게 사랑할까? Би бие хайрал. яаж хайрлах вэ? 종노릇하는 사랑입니다. Боолчлогдох хэмжээний 우리는 хайрлах. 서로 종노릇하는 거예요. Бид нэр харилцсан бие биендээ одоо боолчлогдох нь 서로 섬기는 가운데 너희가 내 제자인 줄 알 것이다. та нар бие биендээ хайраар үйлчилснээр та нарыг миний шавнар гэдгийг мэдэх болно. 내가 너희를 사랑한 것 같이
너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар ч мөн бие биенээ хайрлах. 내가 너희를 직접 무릎 꿇고 발을 씻어준 것처럼 너희도 서로 섬기라. Би та нарын өмнө өвдөг сөхрөн хөлийг нь угаасны адил та нар тийхүү бие биенээ хайрлахтун. 그 예수님 당시에 실제 종이 주인이 들어오면 발을 씻어주는 역할을 했잖아요. Тэр Есүсийн тухайн үед боддоор боол хүмүүс нь эзэн гэртээ орж ирэх юм бол хөлийг нь угааж өгдөг гэсэн тийм ээ. 자기 할 일 내버려두고 주인이 있으면 먼저 발을 씻어주는 것이 종으로서 당연한 거였습니다. Өөрийнх нь хийх ёстой ажил байгаад хийжсэн ч гэсэн эзэн нь ороод ирэх юм бол шууд орхиод эзнийхээ хөлийг угааж өгөх нь боолынх нь хийх ажил байсан. 우리가 그렇게 서로 사랑하는 거예요. Бид бүхэн тийхүү бие биенээ хайрлах нь. 우리가 전도 집회 앞두고 서로 사랑하는 모습으로 살고 있는 것을 저도 이 메신저 방을 통해 보고 있습니다. За тэгэхээр Библийн семинарынхаа өмнө бие биенээ хэрхэн яаж хайрлаж байгаа дүр төрхийг нь мессенжер группээр нь дамжуулан би бас ингээ харж байгаа. 너무 잘하고 계십니다. Бүгдээрээ их сайн байгаа. 그래, 남은 기간 더 서로 정노릇하며 섬겨줬으면 좋겠어요. Одоо үлдсэн хугацаанд бие биендээ бүр боочлогдох мэт хайрлаасаа гэж хүсэж байна. 예수님도 종이 되어서 우리를 섬겼습니다. Есүс ч гэсэн боол болж биднийг хайрлсан. 십자가의 죽으심으로 섬겼습니다. Загалмай дээр үхэж бидэнд үйлчилсэн. 지금도 나를 섬겨주셨기 때문에 우리가 이 자리에 있습니다. Яг одоо ч гэсэн бидэнд үйлчилж байгаа учраас би энэ газар байгаа. 성경은 말합니다. 그래 Библи хэлж байна. 섬김을 받으려 하지 말고 도리어 섬겨야 된다. Үйлчлүүлэх биш, эсэргээрээ үйлчлэх хэрэгтэй. 주님은 목숨으로 우리를 섬겨주셨잖아요. Эзэн амьнасаараа бидэнд 그리고 үйлчилсэн. 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Тэгээ бидэнд ийхүү хэлж байгаа. 요한일서 1-р Иохан 3장 찾겠습니다. 1-р Иохан 3 요한일서 3장 14절입니다. 3:14 같이 읽겠습니다. хамтаа уншия. 우리가 Бид 형제를 ах дүүсээ 사랑하는 хайрладаг учраас үхлээс амин чилдснээ мэднэ. Үл хайрлагч нь үхэл дотор байна. 여기 사랑할 때 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알게 된다. Энд дэр хайрлах үед үхлээс амин чилдсэн гэж байна. 구원받은 것을 어떻게 알 수 있습니까? 누가 물어본다면요. Аврагдсан гэдгийг яаж мэдэх вэ гэж асуувал 형제자매 사랑하고 있습니까? 이렇게 물어보면 돼요. ахан дүүс нараа хайрлаж байна уу гэж асуух нь. 사랑하는 마음이 들어있냐 이거예요. Тэр хайрлаж байгаа сэтгэл байна уу? 서로 사랑하는 모습을 통해 구원도 알 수 있다는 말씀입니다. Бие биенээ хайрлаж байгаа дүр төрхөөр нь дамжуулан авраглыг нь ч мэдэж болох нь 반대로 гэсэн. 사랑치 아니하는 자는 사망에 거한다 말씀하셨습니다. Эсвэргээрээ үл хайрлагч нь үхэл дотор байна гэж байна. 우리가요 이 말씀을요 이 경고로 받아들여야 돼요. Тэгэхээр бид бүхэн энэ үгийг анхааруулгаар хүлээж авах хэрэгтэй. 누군가 미워하는 마음이 순간적으로는 올라올 수 있어요. Хин нэгнийг үзэн ядах сэтгэл тэрхэн агшинд ороод ирж болох юм. 도저히 못 참게 만드는 사람 있을 수 있잖아요. Бүр үнэхээр төвчгэн аргагүй байдалд оруулж байгаа хүн байж болох юм. 도저히 견디지 못하겠는 사람 있을 수 있잖아요. Бүр үнэхээр тэсрэлийн аргагүй байдалд оруулж байгаа хүн байж болох юм. 그것이 계속 간다라고 하면 자기 좀 구원에 대해 생각해 봐야 돼요. Гэтэл тэр сэтгэл байнгын үргэлжлээд байгаа л өөрийнхөө авралыг эргэж харах хэрэгтэй. 주님은 목숨으로 우리를 섬겨 주셨습니다. Эзэн амьнасаараа бидэнд үйлчилсэн. 우리가 가장 정말 순종하기 어려운 말씀이 16절이거든요. Бидний хамгийн дуулууртай хэцүү үг 16. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. 그가 Бидний 우리를 төлөө тэр 위하여 өөрийн 목숨을 амиа 버리셨으니 өгсөн тул 우리가 이로써 үүгээр 사랑을 бид 알고 хайрыг мэднэ. Бид ч ах дүүсийнхээ төлөө амиа өгөх учиртай. 야 이거 진짜 어떻게 순종할 수 있을까요? Яа энэ үгэнд одоо яаж дуулууртай авах вэ? 형제를 위해서 목숨 버리는 것이 당연하다. Ах дүүсийнхээ төлөө амиа өгөх учиртай. 누군가 저에게 만약에 이렇게 물어본다면요. Магадгүй хэн нэг нь надаас ингэж асуувал 앞에 울사 형제 앉아 있는데요. одоо энэ улсаа хурд сууж байна. 울사 형제를 위해서 대신 죽어줄 수 있냐고. Та улсаахан өмнөөс үхэж өгч чадах уу? 우리 각자에게 한번 누가 그런 질문한다고 생각해 보세요. Та одоо өөртөө хэн нэгэн яг тийм асуулт тавьж байнаа гэж бодоод үзээрэй. 제가 제 아들을 위해서 대신 죽어주시냐 물어보면 그냥 네라고 말할 수 있는데요. Та хүүгийнхаа төлөө өгч чадах уу гэж асуувал би тэр дор шууд тийм ээ гэж хэлнэ. 근데 다른 사람에 대해서는 선뜻 대답하기가 어렵습니다. Гэтэл өөр хэн нэгний талаар тэгэж асуух юм бол тэр дороо шууд хариулах хэцүү. 네라는 대답이 안 나와요. Тийм ээ гэсэн хариулт шууд гарахгүй байна. 우리 모두에게 사랑이 없습니다. Тэгвэл бид бүгдэд маань хайр алга. 너무 사랑이 부족해요. Энэ хайр бүр үнэнхээр хомос байна. 성경은 마땅하다라고 말합니다. Библиэлд бол тэрийг тэгэх учиртай гэсэн мэ. 주님이 목숨 바쳐 나를 섬겨주셨기 때문에 그렇습니다. Эзэн өөрөө амнасаа өгч надад үйлчилсэн учраас тийм байна.
오늘 말씀을 정리하고 마치겠습니다. Өнөөдрийнхөө үгийг цэгцлээд дуусгая. 요한복음 13장에 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전날 있었던 일이 기록되어 있습니다. Тэгэхээр Иохан 13 дээр Есүс эзэн загалмаа дээр цовдлогдохын өмнө шүн болсон үйл явдал нь 우리 бичигдсэн байгаа. 주님이 가장 하고 싶고 가장 중요한 말씀을 우리에게 해주셨습니다. Бидний эзэн маань хамгийн хэлхийг хүсэж байгаа хамгийн чухал үгээ айлдаж өгсөн. 새 계명을 너희에게 주노니 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг хэрхэн хайрласны адил бие биенээ хайрлах тун гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна. 네. 주님이 나를 사랑하는 모습을 두 가지 생각해 보았습니다. Эзэн намайг хайрлсан хоёр тэрхүү дүрдүрхийг нь бодож үзлээ. 사랑은 오래 참고 모든 것을 견디느니라. Хайр бүхнийг удаан төвчдөг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. 자기 사람들을 끝까지 사랑하시는 마음으로 모든 제자들의 발을 씻어 주셨습니다. Өөрийнхнийгөө эцсээ хүртэл шавнараа хайрлсан сэтгэлээр шавнарынхаа хөлийг угааж өгсөн. 우리가 서로 오래 참고 견디는 마음으로 사랑해 주는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн бие биенээ удаан төвчж, тэсвэрлсэн сэтгэлээр хайрлаж өгөх нь. 두 번째는 Хоёрт нь 사랑으로 서로 종노릇하라 말씀하셨습니다. одоо хайраар бие биендээ боолчлогдсон үйлчил гэсэн. 우리에게는 사랑이 많이 부족합니다. Бид бүхэнд хайр үнэхээр дутмаг байгаа. 그래서 더욱 큰 은사 사랑을 사모하라 성경은 말씀하셨습니다. Библиэлд ч гэсэн тэр илүү агуу хайр болох тэр зүйлийг хүсэн тэмүүлээ гэсэн байна. 그러니까 고린도전서 13장이 사랑장인데요. Тэгэхээр 1-р Коринт 13 хайрын бүлэг. 사랑장 넘어가기 바로 12장 끝절에 이렇게 말합니다. Тэгэхээр хайрын бүлэг рүү орохын өмнө 12 дээр ингэж хэлж байна. 사랑이 가장 큰 은사라는 거예요. Хайрыг хамгийн том одоо авьяас бэлэг гэсэн байгаа. 왜 은사라고 말했을까요? Яагаад бэлэг гэж хэлвэ? 은사는 다르잖아요. Тэгээ бэлгүүд чинь ингээ хоорондоо өөр шүү дээ, тийм ээ? 사랑의 크기가 달라요. Хайрын хэмжээ ч гэсэн өөр өөр. 오늘부터 우리 기도했으면 좋겠어요. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлэн залбираасаа гэж хүсэж байна. 가장 큰 은사 사랑을 내게 좀 많이 주십시오. Хамгийн агуу тэр хайр болох тэр бэлгийг надад илүү их өгөөч. 그래서 우리는 주님이 나를 사랑한 것처럼 서로 섬기며 사랑했으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн эзэн биднийг хайрласны адил илүү ихээр бие биенээ хайрлаж үйлчлээсэ гэж хүсэж байна. 그래서 이번 전도 집회를 통해서 많은 사람들이 예수님의 제자가 됐으면 좋겠습니다. Тэгснээр энэ удаагийн Библийн семинараар дамжуулаад маш олон сүнснүүд Есүсийн шавнар боллоосай гэж хүсэж байна. 이런 것도 생각해 볼 수 있어요. Ийм зүйлийг ч бодож үзэж 우리가 болно. 너무 서로 사랑하면서 전도 집회를 한 거예요. Бид нэр бүр үнэхээр бие биенээ хайрлангаа семинараа хийлээ. 어떤 사람이 말씀을 들었지만 구원은 못 받았어요. Тэгээ хэн нэгэн хүн үг сонссон хэдэж аврагдаж чадсангүй. 그러나 서로 사랑하는 모습 속에 끼고 싶은 거예요. Гэтэл энэ бие биенээ хайрлаад байгаа энэ дотор нь яваад ингээд дундуур нь орчмоор байна. 그렇게 연결될 수도 있겠죠. Тэгээ холбогдож бас олон тийм ээ. 그래서 또 말씀 들어보는 겁니다. Тэгснээрээ дахиад үг сонсож үзнэ. 서로 사랑할 때 주님께서 놀라운 역사를 보여주실 겁니다. Тэгэхээр бие биенээ хайрлаж авах үед эзэн маань гайхалтай ажиллагаа гацаагүй харуулж өгнө. 기도하겠습니다. залбирая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 주님의 새 계명을 이 시간 함께 들었습니다. Эзэн таны шин тушаалыг энэ цагт бид бүхэн хамтдаа сонслоо. 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑하기를 원합니다. Эзэн та биднийг хайрласны адил бид бүхэн ч гэсэн бие биенээ хайрлахыг хүсэж байна. 우리에게 사랑이 많이 부족합니다. Бид бүхэнд үнэндээ хайр их дутмаг байгаа илээ. 주님의 마음으로 서로 사랑하는 우리 형제 자매들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таны хайраар бие биенээ хайрладаг ахын дүүс нар болж чадхад та туслаарай. 주변에 연약한 형제 자매를 섬기고 붙들어 줄 수 있는 마음을 허락해 주시옵소서. Эргэн тойронд байгаа сул дорой ахын дүүс нараа хайрлаж түшин тулж чадхад та туслаарай. 남은 시간도 주님께만 의지합니다. Үлдсэн цагийг эзэн танд даатгаж 우리를 байна. 사랑하시는 예수님 이름으로 Биднийг 기도드렸습니다. хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.